إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد Hayap mana kepentingan sahabat dengan mengorip Allah Subhanahu wa taala nagyang kutua haditha ika 30 agwisa sagyang kutua mga haditha pembagantan sahabat dengan sakates kanian mengorip Allah. An Abil Abbas Sahal bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. Yang mana ni mengorip Allah Subhanahu wa taala nah mia katitian pun ki Amail Abbas sekalian so Sahl wata Sa'd As-Sa'idi mia swat Allah Subhanahu wa taala sirkanian piteruian jaa rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam mia kata linguma asa kata wa mama si iku nabi sallallahu alaihi wasallam sa piteruian ya Rasulullah hai Rasulullah dullani ala amalin unana wa ngatigian sa gelebuk idza amiltuhu au pama kang gelebuk aku ahabbani Allah na kabubayan aku wallahu subhanahu wa ta'ala wa ahabbani an-nas na kabubayan aku mga tao. Faqal na piteru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izhad fi dunya yuhibbuka Allah يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. Balu yang katiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ginawang ka kena ba malai nga nagbebaya si ku kadu dunia maurif Allah subhanahu wa taala maana kena ba mapipikirin nagyang kutua kapanamo sa dunia maurif Allah ulina kakuan niya kalayon sa gyang kay kadu dunia maurif Allah subhanahu wa taala ka aya importante kanian nagyang kutua kapakawi yang pipi mengurip Allah Subhanahu wa taala apias kanian kapubri mengurip Allah Subhanahu wa taala nagudi makapumalad mengurip Allah Subhanahu wa taala masada masisingan inian kadu dunia ka aya masisingan inian nagyang kutua akasuatunu Allah Subhanahu wa taala maana mabali ka mala ibubayasi ko kapagalungan na mengurip Allah Subhanahu wa taala keadaan kat tigian sabu bayar ko kadu dunia maurif Allah wazhad fima 'inda an-nas yuhibbaka an-nas nagu bali anggap na tigian na ginawang ka ading ka masisinganin so mapapadalam si ko mga tao mana niya na da masisinganin ka sagyang ko tuwa mga tamok mapapadalam si ko mga tao maurif Allah subhanahu wa ta'ala na baka kirang pegangin uli nanganisan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala na upa makanggil bukangan na mangurip Allah na yuhibbakan nas na kabubaya ang kaatigeno mga tao mangurip Allah subhanahu wa ta'ala perumanan tanong mangurip Allah subhanahu wa ta'ala tigena izhad fi dunya yuhibbukallah baru yang kaatigien na ginawang ka kena ba mala ibubaya si ku kwa dunia si ka mala ibubaya si ku kapagalungan na mori o nagusi ku ika sesuatu Allah subhanahu wa ta'ala ka kebubayaan ka Allah nagubali ang kap natigin na ginawang ka di ka maka pemalad nagumaka pagkaangin si ku mga tao naguda bubaya ka singanin ka sagyang kuto mapapadalam si ku mga tao o pa makanggil bukangan ay maurip Allah na yuhibbakan nas na kabubayaan ka tigin ng mga tao mengurip Allah subhanahu wa ta'ala. Kita nabupai pemantawi sadian kah kapkan kanu suara ko. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.